Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Share ko si Kaam Daddali si tengedene ni at sampang kunakanakan sini lai si Isabela City. Kasi asik manama gana bisan chinelas ne. Hinabu panas elew trabahunen magbetad karton si motor tebi bang kita bi parking si Isabela City. Obos waktu mian iya makabetad kahunin kartonin pinata motor ko pag teka ko balik niya box beli ko inanan newe ne ta kita we ko iyan nakanakian payaman bi si video yan pag gamian pag anan ne kahunin pag tondok ko gaanya hati chinelas ne nabupanas elew manamal panas elew manamal tati lewe kulus iyan bang ni ake bang we kana gayo ka bag sinilas pen ne bekat ne ko sinilas nen makaat ne tilaw ko bang way ka belian ama nen so ka tanto lambung pegi bang way tilaw ko si panilaw ko yamian ka ko sambungan ne tanto bang way ka belian ama nen ka ko akahan ne senggi ni sabab nen pegi say ine po ako ngurungan ne sin ganta pameli ne hadja sinilas bisa na telumpu pilakin pegi ni asen saliw ko la lebih bagas pangurungan ko iye ganta bayad si parking areahin pagi pentis bagi basi kita ngurung sisiye pag tapangurung ko sinin tahala ane niye ubos ame-amean ko teed supaya tedi mel lipe kabaan kun takite ko teed asalnya sinilas ni agad ko teed so giro kumasingan dila rakala pa ko haja kita pamelini atau ka pamelin haja bambang atau kan ini niveline po ako tinuhutan ne sa pamami si video yan tinuhutan ne we ko miaan melihan iye sinilas pisi mi maranawan lay. Sa paglusi yan, pamanon bi, papenian kuye bang hingin, ted kabayaan nen pi, kita ko chinelasin ay kamanama buka tawhan tebi, pangadatan makanakin mas kasinahan din i mahap manamalin. So si lusi yan, tilaw ko pe hingin, ted kabayaan nen, naubos garo niya, gibaya ato mini, hatu kwe tinalew ataw kanleman, po ako ineddoan ni hadja, yun gesab mamura manamalin, gesab mahalaga manamalin, pagi na budget yan dumende tanto ko hingin kanin. Sa alhamdulillah lusian kegan mal nakanakin silan pe kami kegan ni manamal pempemang ko te dasal parehelo sa apain pemban aku hawa baya ni mamelihin pegene ne sin tapungurung ko di hello ine ke hati sine ne tapungurung ko si yehin garu hep usalku para pemilih para si iye pengku miaan usalon ne sinian pabalin membang si me salinun si me pungtina inun bagyo mole na gini kako sih kamu biasa ini tabelin sinilasian alhamdulillah baik haja ko tahin ang example si kahapan kabaan kun bangnya kita te bisa iyan da kita masagad nakanakian pag tingko-tingko ni kami po sa mamelihin kita ulo siya metis ni hap ni para sahanin gini panasan tilaw ko pe bang hap kelesanen gahalin magijul hatu pegi sa lando si mian sinna ni manama pag tingko-tingko kami pe kumian lingkora o kite tilaw ko bang ini trabaho ama nen pa ini ama ko maghinang luma tilaw ko sa pagtiko-tiko kami yan obos tilaw ko pe balik bangin taginanin pe sa luma aro tilaw ko bang pe pung tinainin na ay makakadut-kadutin sulto si pung tinainin 10 hati ekare mapung tinaihin na paing ko dahil pangatian kun bang kami jaman lay enem dukay atau kan tang na ilimi pe kami miaan buhatan niya makamihin agen-agen milihan kay chinelas bilang kay panyap sa ingrediente bang 10 ekkahin sa ingrediente bang 10 ekkanin na ara ako bisan niya trabaho ama anin pwede maginang luma pwede mag-labor pwede si construction at tapan ini ni project masiro gate ko inge basaganin so tatayma ko la ihang kanila kabelihan duminwe batat tuenin pinabayaan niya atau kan pinasagaran niya sumagwaan ng tanda kami niya abang sige ngabot daw pamilya para si iye. Demikian ang tatil ta bistuwe ko ene bangsanin dumari tawsog bisan de kog tawsog magbalimbagan lo si iyan si video kami yan pag video ko yan. Ine keto duminat iye tawsog badjaw hati mian samar so mian telew ko bang gege panasan tape nen telew ko siyan bang gege panasan betis nen bangway may maglengan ng pipito ka panas elew di ta espalton pa isab
magsayasay hadya. So alhamdulillah, murah-murahan ako ko si Kam Kemon, iyan mga kita video inin. Bang niya kita tebi pung tinay tebi atawakan abahay na kay mga kanak na kay mukpayman tebi magkalagihan tabang bisan kay mga tabang si kitebi. Subay kitebi tep nabang bisan sa apain sidiki-diki. Pamit sinilas sa iyan, sinilas do hadya iyan. Sumagwaanin sila akhirat in hepinin pagsusunan manusiain bang iyan banguya gatapag sadak ka pa ikatusubulak dunya. So nan sini insyaallah taala bang neperejeki tabi namba insyaallah pain ko bang neperejeki ko namba sila ba namba YouTube ko ke atawa kasi Facebook ko inin ko niya income ko sa pasongan insyaallah taala kita biru yan mong sa inge pagtabang ten bang sa inge sa miyan kabayaan kon tahinang kita bisuntuan si kahapan pas billahi magsukor kam si mamayang video inin murah-murahan bang pa inene nagumpaat si kita bi pangadjian inin si kita bi Kemon supaya kita bi makahinang kahapan sa ilaw dunya sampai sa ilaw akhirat. Demikian din, magsukor si mag-like, mag-share si video ko. Dani hadya kam mo. Demikian din, dadap kam mo mayaman loekon. Duk banggapi kam pasag-follow, tubo kong bina-follow di ata yan. Demikian din, nanggapi kam bakas mag-subscribe si YouTube. Tubo kong bisa subscribe si diawain bang kamayam si YouTube. Balik ko salamin si Kam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ba't ano sinalas mo? Ano tampa mo? Baru nama mo? Aun? Ha? Di man dari dia magtampa ha? Pasok ba yan? Ha? Singan mo? Ha? Siyo? Farhan? 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 Grade pila na ka? Ha? Grade 2. Uy na, maingat na magpasang bihat to. Ayari. Mami ka tampa mo ha? Kaya mo na yung katana? Mami ka tampa ha? Ha? Biyaon na, biyaon na. Okay. Sige ko na yung handmade to. Ha? Hiparhan ha? Hiparhan. Grade 2 ka na. Tagadira ka sa Isabela? Ha? Sino na trabaho sinama mo? Ha? Dagang-dagang mo na. Ha? Maginang luma. Matawag ka mo, kapatid, magulo ba? Magtemangod. Matawag ka temangod. Kila? Ha? Kila? Ha? Hangpo. Hangpo in taon nila. Hangpo in taymangod nila. Taymangod niya. Anong kanday sa? Mga pilat daw na kayo rin sinalas. Ha? Dua? Dua alaw na. Sama ka, sama. Badyaw. Kaya kapanasan tapay ano? Kaya kapanasan. Panas ba Allah? Nasubay kita magsinalasa. Da luas-luasan mo sila sumang to pa sini na. Pilasin pangurong makaabang maginang ka ano mo to, magkuno ba? Betad-betad kahon. Pilasin. Ha? 5 pilak pila motor. Ambok motor. Sila dakay mo. Ina mo? Sino nga ni nama mo? Ha? Bos, okay na biyaon. Okay na daw. Ano sinalas mo, anpasin mo. Diyan na ka. So kita maingat magsukur. Bos, maingat tayo sa kita magdihil. Ha? Dihilan may mga tamangod mo, bikaw ano ba ini? Mamikaw, bangbang, ha? Daon mo si daon, magdaon mo man to pabay niyo. Lang mo awon doon nagtabang kako magbi sinilas, ha? Aga na. Babay na ka, babay na.